Bulinaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on Today FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Ni sambul binaka. Sai kwe ungo na Vakaleleka ni nonda itu kwe na mbungi ndi indai. E parita kana ililu ni nonda mate ni tu borenge mbani marama ni na sengniado e na palimendi na pakatutu membaleta na ken na beseutaki e sona tikina e na ruguni lawa sai kwe na police bill. E a soto mbani marama kirni Vakaleleka dake na tambani obisa e na kena beitalo taki na lawa ungo. Ngome bakani bunga e rabitalo nota Vakalebu na lawa pakatutu taki ungo. Goe ba mimbiti kitiko ena kena toruba kena taliboni beko yaki kena sota ngana ni mona libliva kasya ni lava kikina na be bandonui mai beir na kenra ito okay. Esa bandita na mateni tuko China ni na sole bida ni wili ni idula ni COVID-19 na kena matangali o ya na Sinovac vaccine kina nonta banua embuli mena wani matongo ena korlebu ko Beijing mai China. E boreta ko kian bo na matani tu ko China kina nonto banua ni se tomani tiko ena ngaunungo na be italo no kina be tambane so ena buguni be bukongo e ka obo ni sa wari tunga na be bugandi taki mana tambane ni WHO kana ga isoli obiti na be bugandonui me bugande otegi mekina nonto banua na idulongo esa wasero China na idulongo kina ono sauluga diu na matani tu ena be siburubura. E mai tau na bembe itaki kuwa endoni bwandinindina, membalata na kisi embe itaki tuko kina, endoni Vakaleleka dake tau manda, ena kamba ni rongo, ena dhala ni bebe kasangai. Nei matai ni rona dhala, oya e bakatakila, nei matai ni leoni bonua, katukutuku membalata na nona Vakaleleka teki koya, na linga ni benga rabi ongo, ena rona dhala ndui, ena sebitemba ni rona ndolu tini kadiwa. Ne katul ni dhala, waya na nona tukuna, ni amai waeduri na dhala, e na bulome ni ambaki runundul tini kadiwa. E a rei na leoni bonuongo, ke na nona itau tau manda, e na mata velo e suba ni kua. E na nge kadibitala na kisongo, e na singa ni mataka. Kina ngito, e na isebu ni ngauna mera una Vakaleleka bikina, e ruona kurini buli, kina sotsota ni lautoka zone, e na ambaki ongo. Wayana Sawa North Secondary School, kina Muira Methodist College. Na maki merna Vakaleleka bitiko kina, e 5 sangabul nangoni buli. E Vakaleleka ko Avines Chand, na manindeni sotsota, nirisabaka na mata e na kena sarabi ni wale ningito, may beir nangoni buli e na kurni buli rua. Na lautoka zone, e na tigibutaki na warumbu kongo, laidaba e na singa waruwai. Maidaba kiri na Vakaleleka ni nonda itukutuku. Na kiana ikuri, e rano na sama na steseni na Radio Fiji 1, kinambula FM. Ni Vakaleleka naka. O ira na ngone na nonda inuni ena beisinga ni mataka. Mersusunga da kena loma dina kena mikaron. Sakena ngau na mitaro bina nona baksangai kapala loma taki na ngone. Dhala bina oya o meliki. Bulre, oya wa Samuel Samuli. Nama kikirau ena be mataka. Boniti kena bakarombuka. Ni wai tiri kalima na miniti me ono kina tiri na kaloko. Ena Radio Fiji 1 na ndomo ibiti. Indaw kina na mataka dan ramay na